U Japanu, zemlji reda, discipline i neverovatne tišine, decenijama je postojala mafija koja se retko krila od lica javnosti. Za razliku od italijanske Cosa Nostre ili surovih južnoameričkih kartela koji uvek operišu u dubokoj ilegali i pod okriljem noći, japanska mafija, poznata širom sveta kao Yakuza, predstavljala je jedinstven, gotovo paradoksalan fenomen na planeti. Bili su to ljudi koji su hodali po oštrici mača, neprestano balansirajući između teškog kriminala, surovog uličnog nasilja i polujavnog delovanja u najvišim krugovima društva. Dok ih je japanska policija i država zvanično nazivala Boryokudan, što u prevodu označava prosto nasilne grupe, sami članovi ovog podzemlja oduvek su sebe nazivali Ninkyo Dantai, odnosno viteške organizacije sa kodeksom časti. Ali istina je uvek mnogo mračnija, složenija i krvavija od romantičnih mitova koje kriminalci vole sami o sebi da stvaraju. Da bismo zaista razumeli kako je ovakva organizacija uopšte mogla da nastane u jednom od najuređenijih društava na svetu, moramo se vratiti vekovima unazad, duboko u japansku istoriju. Vraćamo se u sredinu Edo perioda, u vreme strogog šogunata Tokugawa, između 1603. i 1868. godine. Yakuza nije nastala bogatim slojevima društva, niti među dvorjanima, već na samom dnu, rađajući se iz dve krajnje marginalizovane i odbačene grupe ljudi. Prva grupa bili su takozvani tekija. To su bili putujući ulični trgovci, koji su često prodavali ukradenu, sumnjivu ili robu loše kvaliteta. Kako bi zaštitili svoje oskudne poslove od razbojnika, oni su počeli da se udružuju. Vremenom su preuzeli potpunu kontrolu nad tezgama tokom velikih šintoističkih festivala, gde su naplaćivali prve oblike zaštite, obezbeđujući prostor i sigurnost. Toliko su ojačali da su dobili prećutnu dozvolu feudalnih vlasti da održavaju red na ulicama, a njihovi lideri su čak dobili pravo da nose dva mača, što je bila privilegija rezervisana isključivo za samuraje. Druga grupa iz koje su Yakuze potekle bili su Bakuto. To su bili profesionalni kockari, odmetnici od zakona, probisveti i ljudi apsolutno bez ikakvog društvenog statusa. Oni su vodili ilegalne kockarnice po mračnim gostionicama i napuštenim hramovima, regrutujući članove iz redova seoskih otpadnika i siromašnih klasa poznatih kao burakumin, koji su smatrani nečistima jer su obavljali poslove vezane za smrt. Upravo iz redova ovih kockara potiče i samo ime Yakuza. Ime vuče korene iz tradicionalne i veoma popularne japanske kartaške igre pod nazivom Oicho Kabu. U toj igri izvlačenje karata sa brojevima 8, 9 i 3, što se na starom japanskom izgovara kao Yakuza, daje zbir 20, što zbog pravila igre donosi konačan rezultat jednak nuli. Dakle, to je najgora moguća ruka koju možete izvući. Yakuza je tako postao naziv za ljude sa dna, ljude bez svrhe, ljude koji su smatrani potpuno bezvrednim za normalno japansko društvo. Ljudi koji nisu imali ništa i koje je društvo odbacilo, stvorili su svoj mračni svet u kojem je organizacija predstavljala apsolutno sve. Yakuza sindikati izgrađeni su na zastrašujuće rigidnoj hijerarhiji i drevnom, nepisanom kodeksu poslušnosti. U samom centru ove gigantske kriminalne mreže leži fiktivni, ali sveti odnos poznat kao Oyabun Kobun, koji verno simulira odnos oca i sina u tradicionalnoj porodici. U ovom paktu Oyabun, odnosno šef ili otac, pruža zaštitu, finansijske resurse i savete, dok Kobun, odnosno dete, svom ocu pruža apsolutnu poslušnost i bukvalno svoj život stavlja u ruke organizacije. Ovaj pakt se nikada ne sklapa olako. On se ozvaničava kroz mračni, tihi i duboko tradicionalni ritual Sakazuki, što je ceremonija deljenja i ispijanja pirinčanog vina, sakea, iz iste čaše. Onaj ko primi sake od šefa, kida sve do tadašnje veze sa svojom biološkom porodicom i postaje zakleti vojnik podzemlja.
Kako su grupe rasle i brojale desetine hiljada članova, hijerarhija je morala postati vojnički precizna. Na samom vrhu je Kumičo, bog i batina organizacije, čija se naređenja izvršavaju bez pogovora. Njegov prvi zamjenik je Wakagashira, terenski komandant zadužen za surove ulične operacije i kažnjavanje. Ispod njega su regionalni bosovi, Shate i Gashira, koji vode poslove po određenim gradovima. Iza kulisa deluju Saiko Komon, viši savjetnici, često ljudi sa izvanrednim znanjem ekonomije i prava, koji upravljaju advokatima, kompanijama i peru krvav novac kroz legalne biznise. Ono što na prvi pogled fascinira svako ko proučava Yakuzu jesu njihovi vizualni simboli. Pripadnost ovom svetu urezuje se direktno u kožu i ostaje tu do smrti. Tradicionalne i rezumi tetovaže često prekrivaju celo telo člana mafije, od ramena preko leđa pa sve do butina, ali su dizajnirane tako da ostanu skrivene čim se obuče poslovno odelo sa dugačkim rukavima. Ove masivne tetovaže se rade ručno, drevnom i primitivnom tebori metodom. Majstori koriste dugačke štapiće od bambusa ili metala sa snopom igala na vrhu, ritmično probadajući kožu iznova i iznova hiljadama puta. Proces je mučan, traje godinama i košta pravo bogatstvo. Ali patnja je ovdje poenta. Izdržati na stotine sati ovog neverovatnog bola dokaz je takozvanog gamana, neviđene mentalne snage i izdržljivosti. Majstori veruju da tvoje telo postaje oklop. Tetovaže nisu nasumične, one pričaju priču. Zmaj donosi božansku zaštitu, mudrost i kontrolu nad silama prirode. Šaran, riba koja pliva u strme vodopade, simbolizuje istrajnost, hrabrost i spremnost na suočavanje sa smrću. Prikaz demona iz Hanja maske svedoči o osveti i besu sa kojim se neprijatelji organizacije moraju suočiti. A kada lojalnost i izdržljivost zakažu, stupa na snagu pravilo kazne i iskupljenja. Ne postoji morbidniji ritual u svetu kriminala od jubitsume, odsecanja dela sopstvenog malog prsta. Kada mafijaš napravi ozbiljnu grešku, neposlušnost ili ne vrati ogroman dug, umjesto brze smrti, on mora dokazati kajanje. Sam uzima oštar nož, prislanja mali prst na sto i odseca gornji zglob. Zatim taj komad mesa umotava u belu tkaninu i ponizno ga predaje svom šefu u znak iskrenog izvinjenja. Ovaj krvavi običaj ima direktne veze sa veštinom japanskog mačevanja. Čvrst stisak katana mača, njegove drške, najviše zavisi upravo od malog prsta. Gubitkom zgloba, borac fizički postaje osjetno slabiji. Više ne može da vitla oružjem kao nekada i samim tim do kraja života mnogo više zavisi od milosti i zaštite svog gospodara. Tokom decenija uspona u 20. veku, 3 velike kriminalne porodice zagospodarile su Japanom. Na tronu neprikosnoveno stoji Yamaguchi Gumi, osnovan daleke 1915. godine u industrijskom i lučkom gradu Kobe. Harukichi Yamaguchi formirao ga je kao sindikat grubih lučkih radnika, ali ga je treća generacija lidera, neverovatni Kazuo Taoka, pretvorila u globalnu kriminalnu imperiju. Pored njih moć su delili i sindikati Sumiyoshi Kai i Inagawa Kai, koji dominiraju Tokijom. U zenitu moći u prošlom veku, ovi klanovi su brojali stotine hiljada članova. Njihovi poslovi su bili brutalni, ali i neverovatno razrađeni. Na ulicama su iznuđivali novac i naplaćivali zaštitu malim biznisima. Kontrolisali su prostituciju, noćne klubove, mreže za trgovinu ljudima i unosne ilegalne kockarnice. Ali pravi, gigantski novac krio se u višim krugovima društva. Otkrili su korporativno ucenjivanje, takozvani sistem Sokaija. Yakuze bi kupile manji broj deonica velikih japanskih firmi samo kako bi dobile zakonsko pravo prisustva na sastancima deoničara. Tamo bi pretili direktorima da će otkriti njihove prljave tajne, ljubavnice ili financijske malverzacije ukoliko im ne isplate ogromne svote novca za ćutanje. Često bi unajmili male kamione sa ogromnim zvučnicima,
Vozili bi se oko luksuznih sedišta korporacija i urlali na sav glas sramoteći rukovodstvo dok se otkup ne plati. Bili su i majstori prevare u japanskoj industriji zabave, držeći u šaci čuvene agencije za talente i poznate televizijske voditelje, od kojih su mnogi izgubili karijere kada bi se otkrilo da piju i provode se sa mafijaškim bosovima. Ako volite dokumentarne priče o mafiji, podzemlju i organizacijama koje su iz senke menjale istoriju, zapratite kanal, jer ovdje donosimo priče koje se retko ispričaju do kraja. Ono što Jakuzu zaista odvaja od svih ostalih mafija na planeti jeste njen drski polujavni status u japanskom društvu. Zamislite mafiju koja ima legalno iznajmljene kancelarije usred poslovnog centra grada. Imali su zgrade sa bronzanim imenima svojih klanova zakačenim pored ulaznih vrata i jasno vidljivim znakovima. Lideri su nosili skupa odela i sa ponosom delili elegantne vizit karte sa logom svog klana pripadnicima novinskih agencija. Država ih je prečutno tolerisala jer su Jakuze garantovale da sitnog uličnog haosa i amaterskih pljački po Japanu neće biti, držeći gvozdeni monopol nad nasiljem. Išli su čak i dalje u građenju slike o sebi kao nekakvim vitezovima, zaštitnicima nacije. Kada je razorni zemljotres pogodio njihov matični grad Kobe 1995. godine, a zatim i stravičan tsunami Tohoku regiju 2011. godine, japanska vlada je bila spora i sputana birokratijom. Ali Jakuza nije. Kriminalci su poslali stotine kamiona sa čistom pijaćom vodom, toplom hranom, pelenama i ćebadima na ulice pre vojske i policije. Otvarali su svoje kancelarije za civile koji su ostali bez domova kako bi ih zaštitili. Građani su bili zahvalni i gledali su u njih kao u heroje, ali iza maske dobrote krila se pohlepa. Mafija je na ovaj način kupovala poverenje naroda i ključne pozicije kako bi kasnije preuzela multimilionske vladine ugovore za obnovu porušenih zgrada, obezbeđujući savršen paravan za pranje novca kroz građevinu. Međutim, zlatno doba japanskog podzemlja i prečutni mir sa državom jednom su morali da dođu do krvavog kraja. Tačka bez povratka desila se u aprilu 2007. godine. Tokom predizborne kampanje, visoko rangirani pripadnik organizacije povezane sa moćnim Yamaguchi gumijem, čovek po imenu Tetsuya Shiro, prišao je s leđa popularnom gradonačelniku grada Nagasakija, Icho Itohu, i hladnokrvno ispalio hice u njega, ostavivši ga mrtvog na ulici usred bela dana. Motiv je navodno bila besna osveta mafijaša zbog odbijanja gradske uprave da mu isplati novac od osiguranja za automobil oštećen na javnom gradilištu. Mada su se kroz podzemlje provlačile i priče o tajnim ugovorima i izdajama. Ubistvo visokog državnog zvaničnika iz oholih pobuda šokiralo je mirni Japan. Zakonodavci i policija odlučili su da slome kičmu Jakuze, ne mecima u uličnim ratovima, već beskrajnom papirologijom i potpunom socijalnom izolacijom. Japanske prefekture počele su masovno da usvajaju zastrašujuće efikasne uredbe o isključenju. Zakon je promenjen tako da se policija više ne bori samo protiv mafije, već celo društvo zakonski mora da odbaci Jakuzu. Država je zabranila apsolutno svim građanima i firmama da posluju sa njima. Ako se otkrije da je osoba član Jakuze, oduzima joj se svako ljudsko pravo na moderni građanski život. Ne mogu da otvore običan bankovni račun, ne mogu da podignu kredit ni da kupe kuću. Ne smiju da potpišu ugovor o iznajmljivanju stana, pa čak im je zakonom striktno zabranjeno i da potpišu ugovor za najobičniji broj mobilnog telefona. Čak i kada čovjek formalno podnese ostavku u klanu, odslovno napusti kriminal i želi da krene ispočetka, prati ga surovo pravilo koje traje od 5 do 7 godina. To je dugačak period hlađenja u kome ga država zakonski i dalje tretira kao aktivnog kriminalca i ograničava mu sva prava. Zbog ovog neizdrživog finansijskog pritiska, nekada ponosni mafijaši sada bukvalno žive u siromaštvu, kradu hranu po lokalnim marketima, dok su mnogi primorani da plate tajnim agencijama da im se potpuno izbrišu identiteti kako bi postali takozvani ljudi koji isparavaju.
U strahu od propasti, ogromne kriminalne porodice su se podelile i okrenule oružje jedne protiv drugih. Takav je bio masovni, istorijski raskol u Yamaguchi-gumiju 2015. godine, koji je doveo do ocepljenja klanova kao što su Kobe Yamaguchi-gumi i ratoborni Kizuna Kai. Nekadašnja nezaustavljiva vojska od preko 180.000 vojnika doživjela je potpuni kolaps i danas je pala na ispod 20.000 članova, sa jedva 9.400 pravih zvaničnih mafijaša. Ipak, svetsko podzemlje nikada zaista ne spava i priroda ne trpi vakum. Mrtve, zatvorene i ostarele jakuze danas na ulicama u tišini zamenjuju novi grabljivci. Moderne, beskrupulozne i bezimene grupe poznate pod imenom Tokuriju. To su visokotehnološki opremljeni, fluidni kriminalni lanci koji brzo nastaju i nestaju. Nemaju glavno ime, nemaju strogu strukturu, nemaju kodeks viteške časti i, naravno, nemaju drevne tetovaže na telima. Oni svoje poslove vode na Telegramu, po šifrovanim grupama i u tajnim bazama izvan granica Japana. Preko interneta regrutuju očajne i naivne studente bez novca, nudeći im takozvani yami baito, mračne i sumnjive part-time poslove za brzu zaradu. Pomoću tih ucenjenih mladih ljudi, oni obavljaju brutalne fizičke pljačke bogatih kuća, provale u zlatare, kao i masovne telefonske prevare u kojima nesrećnim penzionerima kradu celokupne životne ušteđevine. A mračna i opasna tajna koju japanska policija iz dana u dan sve jasnije uviđa jeste da se na vrhu ovih nemilosrdnih piramida modernog kriminala, savršeno zaštićeni slojevima lažnih internet identiteta, zapravo nalaze preživeli, prekaljeni veterani jakuze, koji su staru tradiciju odsečenih prstiju i mačeva jednostavno zamenili surovom anonimnošću i efikasnošću novog doba. Jakuza je možda jedna od najneobičnijih mafijaških organizacija u celoj istoriji kriminala. Ne zato što je ikada bila manje opasna ili okrutna od ostalih svetskih kartela, već zato što je strahoviti ulični kriminal, nasilje i reketiranje uspela da obuče u besprekorno i ugledno odelo hiljadugodišnje japanske tradicije, stroge vojne discipline i lažne časti. I baš zato je njena stvarna priča toliko opasna, upozoravajuća i beskrajno mračna. Ako vam se dopala ova priča, ostavite like. Napišite u komentaru koju sledeću mafiju, kartel ili kriminalnu organizaciju želite da obradimo i obavezno se pretplatite na kanal, jer ovde tek grebemo površinu svetskog podzemlja.